MCA wa Tala Jackson Ndaka niwakulya enenthi isioni sya Matungulu kauntini ya Masaku Asuvie Milati yonthe ya Kiw'U ila isioni syoo. Vamwe na Kivu munene wa Tala mulinge nimaelesya kana ndovoi mbingi syithiitwe iyanangwa ni enenthi na kuete thina wa Kiw'U amanena itina wa kikalo vamwe na enenthi kwikia mivango ya kutungia uthukumi wa ndovoi ya kwa munuvi ila yithiitwe ite uthukuma kuya misuni Tala boni mutisia na mauvo. Ndovoi mbingi syithiitwe ite uthukumwa na ila syanangiwe na andu matesiwe kana imwe kwanangwa ni enenthi. MCA Jackson Ndaka makulya enenthi metho maisuvia Milati yonthe ya Kiw'U ila manengerwo ni serikali nene ila kaunti ya Masaku. No kana serikali kweka utumilo vya mbingi kutungia Milati ila mbanangiku na vandu va kutungia Milati no matumilo vithi kuete maendeleo angi. Project yonthe ya serikali either ni ya national either ni ya county palaji enenthi ni watho wa kusuvia nundu project isu ngavana ndoka aunya Kiw'U bau mheshimiwa ndoka aunya Kiw'U MCA kiko kaonywa ni enenthi alama kisiochu kouti kulya kwa ndaya sionthe mundu wonthe utetheka ni project isu Asuvie na yunya nundu asuvia wizara serikali bandu bauko repair project isu serikali yikitwa mongela project inge yikira invest mbesa project inge kwa uchujo na kulya matakwatiania na ekalima kisiochu twetha twakonia nzoma chu Kivu munene wa Tala mulinge wetekana vena walonyo masyo mausima na lamethi tumananga Milati no yeteto kutethia enenthi na kana makethe wa mausoma matangametu makimia onongi kwekananga malila yeteto kutethia enenthi na ingi tumia evinda inini tethia enenthi na kwanangwa mbewa Mweenenthi kutetheka na sio monde to na public baraza wa ndovoi kwa munuvi no ndo maondo mana lamethi tumayike kavo na sia matukomea bwetina nitwe lawo ye wetangi wa ndovoi na ndo asute ya makwata na yutwe pe ando maende na ananga systems ya Kiw'U maka vandalize pipes na taps na ingi siitilo ikatewa kwa scrap metal anenda umia warning kwa ando ala mena mutuosu kana nitwa ya mikakati miseo no loko kwatwa usiwe no kukomana na mea ona nzela ya ilite na itwa tabia enenthi onamo nundu project ni ya Kiw'U na nezo mami on withe ni mama na nezo na mailo suvia mami suvia masuvia kila kinundu Kiw'U nikimatetha cia muno project ila si basi ya serikali si ya Kiw'U pena chaume secondary school pena chaume top pena ba misu ba kwa munubi pena sia mama na pena kijito boho project isu ni twakudia ekalima Tala maisuvie na mayunya kuisuvia muno nikenda itaithia kisio kwisaithia mathina ma Kiw'U ni twolanga ndovoi ya kwa munuvi yetu itaithia enenthi na ila inanangiuka na itangi kungewa kutia enenthi thinani na jimwene kivila lo kwatia nzama ya kungamia uthukumi wa ndovoi no imakulya enenthi kuendea na ukwatiania na muno elesekana nimegwikia maolonyo masyo kugithia kana ndovoi no ni asuvika na ndinanangika kutia Mweenenthi thinani. Ndovoi no yenziwe ni mheshimiwa Mofat miaka ina bwitina ndi tuterethetie muno nundu atui mautuyu ni matethekete muno na Kiw'U na umuthi tina meeting ya kwenda uka kusuvia mitalatara ya ukitumia neza nundu bwitina inaeto thina lakini yu itombana na anene ma county na imatwashua kana itukatesuvie nundu bathikitwe bana yorthina lakini tetungie balaja ile tamina maundu acio taisiete ya security with the asisi ya matangi mundu bebinda mothi bebinda tangi imwe ya kuwe na nzeite umanikana lakini yu ila tuthikia bani tuendea na yesunga tuendea na usopia kulagi wiki block ite MCA wito ni watu athakana ni tu usopia wakatatu teka kwa maana wakatatu tuketesa ubie kwina thina ni kwa tate ko Kiw'U kitha kitotethia kwebinda yete undu ite mwai wa keli na kwitha kwi munene wa Kiw'U kwa unde kwatia taminoso vya Kiw'U ni kitotethia kauntini ya Masaku Tala Jackson Ndaka boni motesea.